got a key, you got a crate. Nek za nič item. No, odpirati bomo case, 4 CC4 in enega CC1, tako da. Ja, upajmo, da bo pač, ne vem, Octane ZSR, ne. Ker pač bi bilo tako ful cool, če bi bil. Ali pa, ja, mislim. Ene gome so prav, ne. Kako jaz ne maram te face od tega leto. Kaj grd? Imamo še 3 CC4. Ne, CSR je še mim. FSL. Yes! Dobil sem ta za gizmo. Najraj. Prosim, če se začne na ZSR-u, to pomeni, da bo ZSR. Pač da bo Octane, ne. V redu. Sprejmem. Niso najlepše, ampak sprejmem. Še en crate CC4 imamo. Pa da vidimo, kaj bomo dobili. Ne. Yes, za avto, ki ga največ uporabljam. Zdaj pa še en CC1 crate, pa da vidimo, kaj bomo dobili. Ne. Prosim, v redu bo. Sprejmem. No, hvala, ker ste gledali. Ja, se vidimo v naslednjem videu.